kana awufo binom abashepone ebinom emma ene ya wo da ne die ewo emontin susuku mu ene mpotemu nyina ejina wo mawofo entity ye wo back na wo ede emo abrene abrebia wo edi boni anase wo ye nyoma ense emphasize say wo yetimu pobi ewo yetimu se ye ne maya anase ene Ghana ye wo obi entia obi eba na abusuafo de entia meka sanse we nyina sem GHS ni abranti bi ede nyamo ho sem ede ache ni chiche ni ana ni chiche ni awoche na de ama enu no ena se nka wofu anase maame a oba edi boni fu sem ese nka bia nka wo betia oba no ewo ne ye ni esu a woda ne de ewo no maame ni wo kura poso aba aboso ejina ne ba no echi ewo ne nyoma wo ye no ama wo no kura po de obe attack teacher ni no kura ede account na se de munim no suku de rules and regulations na omo edidi dwuma na cheche ni a wo kire ade so wo kire de bia ewo se wo be wo hunu se akwada wa kire na de no akwada wo hunu de wo ka kire no ase anase wote ensem no ase enuti ye ma assignment ayi hunu se homework se fa kofie na kona koye na ye hunu se yampa se wote ase wa wonim ye de ewo nsem no eho anase de ye kire ye no eho na no na cheche ni so ema ye teacher na akwala work se won konkoye over the weekends na edwada edru ye akwada chese fa book brand na teacher ni ema ke no won hwe no hunu max a ubenya wanfa homework yi aba na no na chese ma cheche ni no so no ye na sede se wotenetene enkwada because enkwada bo ho maso dente wo se ye tenetene wo mu na wo mu hunu se no mebi wo ho no wo se wo mu enye ni ye nti wo de punishment egu akwamu ede ema na kwala no eno ena chesa kwada ya punish no na bo ando esuo efa ne bag tipa diniti edomu na chesa chechefo wo hono dudo na ente asem kwensi akwada yi eba na chesa spenters bus bibi na wasoa embabunu ene chesa ne gang han be friend se gang wasoa wo mu wo magu bus mu ade wo mababe piemu suku mu wono no be piemu suku mu wono na chichi ni wo mo eto ede share so elbro pa ne mfuni eda wo wa mutimu se chichi ni pastor plaster ebole ne hune eso de nina na akatakata se kakitikiti na chichi ni nka wonya ahwere ne nikurabo ede free ni nipa edua ehun na se enze wesi ya kwada yi eba ye de ne ganga te atake chichi ni ansowa na maame so ebebe piemu wo suku mu wono na obebe piemu wo hono no susu ni boafu se adenti na chichi ni apanishe ne ba se homework awanfa ama na se homework awanyenti won TV empenisem da won TV chese wona sumu da se chichi ni timi apanishe ne ba no all because of a homework inteni no so ba ye and obebe raining all sorts of insults edugu chichi ni so na odin no eba ba ya na se obebe di chichi ni atenwi ya wo koye no na chese aposifo abepiemu enum asese no wo mo di nhwehwemu ebu akwamu na enam se nhwehwemu a ekọ eso wo mo pe na wo nsa aso abantiwa wo di za enyamo wo se wanti no ubepiemu lezokuku mpotamo won na se municipal assembly won mo dia schools public schools won nyina no wo mo ahate no dawa wo mo de padlocks atutu enya DSM school ni wo dwale ehye wo suku atade se wo kwakwa kopiemu wo suku demo no na wa kopese cheche ni bi ekoko kire wade a ubenya ebi won ma chese wo mo atutu all the public schools won no enyina se de be ya wo mo betimi aye nhwehwemu a esem na efata na wo metimi ache branti wa na se asukuru ni akwada odi se adwuma no na cheche ni a din emebeto dia na busiafo wo ma de identify say din Mr.
Moses Onyamesem I checheni na wobo akwadaa no all because of one fa an assignment amba no the din Mr. Moses Onyamesem no and as they say akwadaa no edin edem sam na say we ebe to odwale abusia form dodo na ehun ni say adia akoso ewo kwadaa no anasa akwadaa no afa no enye no kwanso a dodo na ehun ni say no yambo anasa yemfa yembensa enka kwadaa ediam enye na ehube nya se wo mususu ekọ no mo kokotro wo mo ensohwe wo BC wo wasi ene de keka ehwo na wo budi ntwo anase wo mo ntimi ampase a wo mo nji wo mo responsibilities enfa entu se wo mo na enam so ema ye wo mo felu ano eba ye na no na ebi no so eka se ade bi se seje ekwadai awo mo ni atra wo mo eni ntwo na no nyina no wo mo faso bo no ma kwada no ne mo de bobo achechefo esansa achechefo binum do wo mutimi hihye sukun kwada na to the extent say afi wo mo enko wo mo nyetaku na wo mo de wo mo ayesempua eno eka mo bi ena ma sese sa obuo no ebi eni wono ube wo na tichicheche ni ema na wo femfa me bai ho ena yese ma me eno ka mo bi eti akwada no ko mo se acheche ni we woni me yonku we aye bibi anaso woni me yonku we hihye wo ma sa obuo no krampo no wo na enfa ma no eti no ka mo bi ma enkwada no wo mo aso de wo sa kwan no eso na mamia wo ba aye de ense enfata na chichichi ni apanishin no na wo ba kwa kutwa squad aba bru chichichi ni na what say na wo ba boso kokopie suku mu ono ma wo de jesada petwa na wo de ekoye abusuafo mami ana monto wo tu ye na ye ne kwan so a eno na sese akosi foli penifo so decision na wo mo ateki wo mo se wo na yes se na efata se akwada wo di sa bo no fosem no ye twena so ede na so se wo twena so anase mo hwehwe yo elunti no eni kwan se wo bi susu ba wa anya mfiso wo bi susu ba wo no de won di cheche ni bia edem no wo so ye no ne enko school akokotena wo enhia ni nyansa ni ni ndie no ne kwan so a no closing down of public schools lezo kuku wono no yes ejine tu na wo mo etu ye no ne kwan so a no anase enu mo ebebo amehwehwemu no etimi aye easy de ama ebelefo abusiafo ensewe ye ni edi etwe de befi mu ababia no ye de beba ababa beso no it stay tuned subscribe to your channel so when ya like the videos no share all the social media platform and so betimi follow ye your IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook and so @tumagh if it's kapa enemy that's the ye besan edi share edi maka